Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, Khynnah scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedu ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, khandai nyo saw san rin prano, lani khandai pran riu laisan, an riway khandai pran. Ka Skul Managing Committee jong Lumshyiap Secondary School Shillong, ka Skul bala penyai da ka dorbas nong Lumshyiap, na ka benta ki Khynnah ki bewan na ki long yeng bakhamduna ayo ka kot. Ka penpau ya ka jing semua Kmen bakrau. Hadian bagi saungut ki Khynnah Skul ki bayale ya ka examen Secondary School Living Certificate ki lapas lut. Kata arngut ha kerdan First Division but arngut ha kerdan Second Division. Uway naki usul Venus Paryong ulayo distinction hak subjek khasi science but health education but yo nyo pusau point 1%. Lawan raya kaburong jam Skul kabani ka sawut bat baro sawut di pang ka first division bat ka second division. Juro nga I play baro ay tay balik ni Khynnah Skul dili trish tamet ang sim mga raya kanita mawak ka jingjak Skul kani kasi ba Manilala, manintra ini Khynnah itu ni, bat inyo ya ka result. Kami dapat ini Skul dan Skul Slong. Dari itu kami ni nang kita itu ni dari jinsil jong kebetulan jinsil jong sedikit pelalang kabari. Tapi baik Skul ni kita itu Khynnah. Alhamdulillah boleh compare bagi UAD Skul. Jika sikam kadai jangkau hikai tingkat bagi nak satu ini kami layak dengan distinction yang kasih education bagi science. Skul tunjuk